bat kiwei dalam jogi kemat kibelama dalam jogi jinghi yagi jing kibangi kendu bat kita gi jingma nang tang ne ka jet re berpat ke sini dei nomor kata kenal ngim ship ye ne tangkum ka tamasa ban pinsko bha ban pin shongshit ban kring lagi wepat kijat rukam syaki jingalang ke sini Igwa babi pintet, baba ngilai keleng, ngilai daga mensim ke semua ban pensyai, ia kecimut kecimpakan, jom ki parager ki paramer, ki paralo ki prasana kiji, ya ke bagi don kampan yang ramba, kum kajat meriu. I doktor ini singkat ia batai ke para penolong, yang ini bangi ship ini kesin jam, ban rai. Bagi benih perteno, yang ini kewajipan kesengsan pertai kebetulan, kebagi kita Voice of the People Party. Hadirin sanpotri Islam Georgia Linti, dan shen hari ini kindia berai. Omdai ke Voice of the People Party kebakeno, omdai ubah Ardent kebakeno, hendai ketika report keberai bagi niti ayo. Baga Meghalaya kaya nga kerdan ka bahinyaw na kita ki arbusan tli kita ki state ki worst performing state hagar India katahin lagi kacuma ka basyay nang ta kitu ki bakli balai pat ndang dorkam bani parti thama ya kitu ki bakli balai andang dorkam pat bani kaseng sign partai ka bathma kejual kolom nama baka kerjaan kejauh kejelah keji kolom kebasyatraya bat kebahinyau negeri worst performing state ketika worst performer in education ngidon kecingnya arsut agak kuat kekia ngidai kata fifth poorest state in India and the poorest state in the northeastern region hato kandon kenong ini begin sempat ini ke parti kabangidon yang kecil-kecil Kumno ban pelompat yang jelas begini hagi saupo ki sanpos ne. Ngim sim na tahu yang ni parti bangin kamai spa. Ngim sim na tahu yang ni parti bangin sna pisa. Ngi tahu yang ni parti ban let si papa ban itu bangidan yang jigi jingai nagamta kene ke jelas begini. Kaya kita ke jigi jingai begini. Kaya kita ke ini pek yang lai po ke saupos ne kebanan. Kalau ke Meghalaya, ke bala penimpat, ke bala penbahapat, ke bala penkelacur, revive, restore, and transform. Kata ini ke vision ke bangini kuah beri. Batlah beliau ia kata, hei tan limba ki nomim jong ke parti VPP. Lasanya ini ke parti halal arti di nomim di baskem. Halal ini arti di nomim di baskem. Ngin pentulun yang parti ke sini, kan nomor yang kau kalong, kan nomor yang jom ke jingsynshar, ke kara, ke khuid, clean politics. Lima ke jingsynshar, ke kara, ke khuid, bagi lawan yo, yang kata, kajing kilinti, banonra yang roy kepa, banonra yang jingsynshar, nak kata jadi, kau kejat ribu nak lagi longdi di mandi. Klaim jingsynshar ka khara ka khuid lero ai ba kular ye ka bnek ye ka kendo la panur ban kular bana ye jingsynshar ka khara ka khuid kawai ni jingsynshar ki jumi kalong bani shlur ban kular ya ka jingsynshar ka khara ka khuid ka kiwei kimno ban kular kumno kin kular habau pat ka ora irung yang lintian kejongi. Kabar apa kenomem? Kabangin pintuan yang mereka parti kejongi. Kalau halor kenomem, banyak dah yang hak long try kejongi, kita juga. Ngenuma banyak pen yang hak long try kejongi, kita juga. Klaim daleben, lalu penduduk orang yang hak jongi wepak, kinong shonsnong, kibla shonsnong hari ini kejelah Meghalaya kejongi. Kita arti nomim di baskem. But dari halor katakan nomim.
bagi nongiram giji house nem katnai spark new part on negara yo ega giji gejala kila sode banwana kirki yang an kabar penne yang kendau kasha kabar yada yang kendau kasha kabar lebih patba kum katakan Meghalaya Transfer of Land Regulation Act 1972 dei bagi an bangi idan yo nonglim yi dei bagi an bagi kendau gaji kapat sentul segi way pak ki bamdai ki try jaga kei kam chai ni dari minum jitla yo yang ini an ngalai kendau yu chief minister barim juga Assam Profesor Kumar Mahanto ti kei ko orang pempau agak jadi kedua mana wong bagi Meghalaya kalau ngejelak berdambok nama bidang yang kata the best land law in the country kaba protect yang kita ki indigenous dan yang ki tribal ki tribe dan nama kita kenal nak buat pemapi baru kita jangan nak buat ke VPP bintip ba ke parti VPP ke dan yang kini norim ki besar ngin setau ya kita ki program ki policy ki bani ya ringkat kita ki norim ki anumdan koi patalinti kabalapan wen ya ke jiduk kababan yang ikung kajela anumdan koi patalinti kabalapan kintiu ya ke yok kokot kabalapan pinyo hadi nong shong ya kalat kelinti nam tak kuat dia kabalapan pinyo hadi nong shong ya ke jinang ke jinsta kababian batum bagang mentah ni report ki yetu syai ki gidosha ya kerjaan jong ke jela Meghalaya